Pathian ni tuk chi bai vekule Vawiin hi kumsang ni som ni le palichu nga Pathian ni nung ber alo ni ta karle Pathian ni chu sang ni som ni le panga Pathian ni masaber alo ni veto thung do na alung len thak ngal ri le mai Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu Lalpa ina Chak ti thopui mangin toy te devotion kan mang hole don ani he thu hi Lalpa nen kanin pol na atan kan lo mang changkai le theu don ya masain sam number somriat le pali chang som thu hi lo ngai thla ila ibek in hung chung kotlaya ni khat hi ni sang khat ai na thajok si sual na puan in te ai chuan kan Pathian ina kong khar veng tu ni po kadu zok ani Lalpa na thu malsom ro se amen he sam hi Pathian ina Chak ramdang hlataka changa Jerusalema Lalpa biak bu koron pan mek laphua ani achung thu hian lunga tilenga khua ati har thin khop mai an hun lai khovela suang to na in min chen tir non fo thin ani Lalpa ina achak chan hi thil tam taka theya chung zinga han mu mai thei chu apakhat na chuan anun na in Lalpa angaya Pathian nung chaka tui halna anuna hrim chen na le in puan chuana biak in hung chung kot lai te han suang tu in chu rengot po chuan alung atilenga he sam jiek tu hi Pathian ngai sak mi tak Pathian lama aril ru da tlat mi ani nge yang ti phat rual ani love chumi pi lama chuan sam number somli panga chang saria hian fel na chu ingai na sual na chu i huat kha ti ina lo sui to Pathian pui khoya Pathian mangai na aya Pathian huat zong takmi ni chu ahlau le ti alanga chuwang chuan Pathian hi anaya abel ram ni in alang Pathian mel ma le huat ni chu arap thak deuh tura sin tiru achang khatna hian o sipai hotel Lalpa i na te chu avadu em kanun na hian Lalpa bekin hung chung kot lai te chu angai ema ani achau pha hiala ati vong maya biak in athak le zia aron puang chuaka biak ina ria mun rem tu bu chep thin chongjong le vamur tak ngial po in buanei ti in athik leka chutiang anghel khop chuan Pathian nung chaka tui hal na le Lalpa in Pathian chen na mun biak buk ngai nat na anuna anelian mani Pathian ti adu zonga nung ve ram thin te tan hian sual na puan ina te hi mei lenga thut ang lava hri omani khring nun pum pui hi angong loya nun ati chul rui thei hialani chuwangin sual na puan in te ai chuan Lalpa ina kong khar veng tu gate keeper ni po athang jok hialani hei hian chana neya tle min chui zui lokta ila pakhat na chuan in khom hlutna riani biakin chunga anin sual lui ngai lo zuan in ho ngai lo wa Pathian du lo zong sual na thil an ti ngai lo Pathian mi pungkhom chuan Pathian thuan ngai thla Pathian fakla an sa chung lam Pathian thir na Pathian tan mu nom an tum thina an serious em thina ni chuwang chuan he subject tu hian in khom hlutna riani in khom thin te hi an that big wanga in khom an ni lova an tharau mi wanga in khom thin po an ni chuang lova an tharau nunin amamo chole thutak an don na mun ania wangin chu an pan thin ani Pathian chi bai buk hi ring tu te ti tur kan mo phurna ani awang ani tin in khom lo hlan hi thil sual ti na hun rem chang ani thina sual tura thlem na lut lo turin sual na pon ina lo turin biak in ngai nat hi alo poimo khop mai biak in kong khar veng tu ni po he subject tu hian adu zo ka
sual na puan ina nom chen enjoyment kan ti ang nuam ti ang angatal ain sual na puan ina ai chuan Pathian biak in hung chung kot layan ni khat po athang zok ani chuwang chuan he subject tu hian in khom hlut na le Pathian biak buk hlut na a re chiang em ani sap ho chuanin asap tongin holy sanctuary anti a Pathian chi bai buk na le a hmun vel te hi hmun thiang hlim ti in an soi thina Pathian in puan chu na hmun ania wangin an za em thina ni adot lia chuan he subject tu ina Pathian bek in kong kharveng tu ni po adu hial zok chan chu at chak le zual na atan apoi mo ti aman phaklat polan taksa in sei na hi sot zonga sot ve boka Pathian ngai sakna ero hi chuanin nun na tu na omsale la omle turpek tiam na ania wangin kongtin re nga asot ani atia taksa in sei na chu taksa risel nan ba kong tam taka tangkai na thui tak ani lemlo amai ro chu Pathian ngai sakna ero hi chu spiritual exercise poimo lutukani a mi atharau nun achak chuan aril rupo athiang limin aril rupo arisel thinani mi tharawa aton chin asan lo na chuan aril rupo atluang tak theilo social media na hoila tiru eng nilem chuang lo po in ma ni aya thafe zok turte po na satak takin an chola ni za siam nan manga ron tilui te hian tiru kan tharau nun din mun hi kan level hi kong tam taka ariat thinani min hretu tam takan lo om ve boka karin angani lo ti te po hi arukin kan hlo fo theyang chuwang chuan subject tu hian taksa in sei na mai ni lawa Pathian ngai sak na poimo zia chu tharau nu na in sei na ani zia helai min tarlan saka hi apoimo ma chuwangin subject tu po hian mi thaber ni bik lo ma sela biakin kong aron pan hian chakna ata chakle zual na a ma ason thina atan athani ti ariat wangani tukena hian ifela wangin in khom ngai lo la ti hi kan soidu a lalpa imamu a aminga wanga chet hi itharau nunin angei awang zokin in khom thinang che mihring nun hian kai hruaitu fuitu le khaiding tu amamo thina kanin khom chak lo em lai te hi in khom kan mamo hun lai tak ani thin dam lavin cho ka chak lo ati hian a chau zual zel don ani a chak lo chung a yangai a theigang lo ani po in drip tal amamo ani katui na halo kan ti tlat chung chuan kan mamo ngoi huna chuan a hal huam manga in cheu ma ilang kan taksa alo sop chau to wang khanin kan chak thut the to chung lo karila tam lo ti in du lo zel ngot ma ila kan taksa ina cho amamo chakna amamo tak chuan cheu ba ilang kan ril tram le kan taksa lo chau to ina min hong chuan kan puar viau khan kan chak ngal thoi chung lo chutiang chuan zoi taksa hi lo in siam rem thin ani chutiang tho chuan chau chiat nei mi lo tur chuan regular taka in khom te hi kan uarangai ani tong trai kan chak lo lai te hi kan mamo lai tak ani thina sola chulal pan Israel telal ni tura arwat don khan mi pui ho au dual na a khwanin zuktel veto anti dan khu iziranga an au dual na khwani au ve anga ti in thua pe anti danang chuan lalpa faktur le athu oi tur chuanin azuk chuk thlave tangot mayani amai ro chu a khu ang rengania hetia Pathian thupek oya azuk tel ve awang hian Bible chuan ti chuan sola chu midang lamdai alo ni ta atitla tani chu thu oi le Pathian chi bai buk hi tharau lam thil atituin an hlok pui thin thil hlu em le ro pui takani chuwangin chongjong le vamur ang mayalal pa biak buk ngai na le in khom urmi chakna ata chakle zul na kong zo mek mi kan ni the na turin vaina hian lalpa ina chak biak in thalel mi kan ni apoimo ani kumtop Pathianin hunung bera hian
I chung kwa itu le fa zong nen in dama in theni phot chuan he pathian nin hunung bera hian lalpa chi bai buk turin itu le fa te nen biak in lo thleng ram te u in chhir lawang biak in pon lama hian to sual kan tok thin biak in chunga hian chet sual a omlo berani lalpa le ako ran kan bel hi kan tan alo thaber ngaye lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukin pathian ni kumsang hi som ni le pali atana pathian ni nung bera kol eng min mu tira imal som na ni chuak mga min ron kan le awangin long thu kan seye vaina hian lalpa kan rilru kan ngai to na te nangin ilama min hip sakin idu zong ti tur le lalpa nang ma chi anang ma riat na nget tak kan nei the na turin kan nun hi min hruai la min om pui le la he thu cha mang hian vaina hian kan nuna thu sei liang che kan thlin lo na kan fel lo na kumin chunga kan thil ti sual zonga te min ngai dam la vaina hian ril ru thar le thin lung thar nen kan ron nai le che ani lalpa nangin min lo pomang che ikuta kanin koltira min sandam tu kan lalpa isom mingin kan dile amen lalpan malsom theu chewro se nilen nuam le vek ule